urang kaunangan di undangan saya mana? Iya nih lanjut kene. Ih dasar torek. Tunggu korek jangan mau korek. Wow. Bunga sieun baper. Tuh kan pas mana lapar urang dalam kayak itu kaunangan. Baper setelain lapar. Nah bisa stres ngomong-ngomong. Dik, ayo. Mana itu ya, itu matanya. Dik, ayo. Budi, ayo. Mana gini nggak siap? Main bebeja tuh tadi teh. Anjir, urang tuh tadi kegorowokan tapi kagak gerak gini ayo. Karena dasar torek. Tong mawa korek, dek naon mawa korek tadi hayo we. Kekeh yang mau korek. Mana apa tuh tempatnya? Teh kudu naik kapal. Udah deket jalan aja tuh kayak itu, di mana gede gitu. Lain kapal, Budi. Apal. Torek. Karena najak judi. Lieur mana mak? Kera jalanna ka mana nih? Tah eta anu kurang ditanyakeun tadi teh meuni karek nepi. Delay ceuli mana naonan atuh? Apalagi itu tempatnya di mana? Tadi bolak-balik sudah capek aing ayo bolak-balik. Kapan bohongin aja lu teh. Oh iya. Terus Bruh. Apa tuh? Tuh nyaho?